kubivugaho byose byabereye muri Kenya. William Ruto nawe arangije arababwira atari ga ibi bibazo byo muri Kongo ni iby'abakongomani kandi imbere mu gihugu na perezida wabo ntabihakana. Wari uzi ko yagiye muri nama se avuye ikitaraganya mu Uganda? Barakubeshye, yasanze inama iri kurangira, nibyo nkubwira, yagiye mu muhuro kandi shango yarazi ko ari bubazi, yagiye mu muhuro ari bongera uvuga ati muretse nkubwira icyari kimujyanye papa, yagiye kudurumbaganya kurega u Rwanda. Wari umwana uzi gushashara, yari afite mission iteye ubwoba muri Kenya. Urabyumva? Yari afite mission iteye ubwoba muri Kenya. Nta nubwo mission yari afite ari yo kwitabira iriya nama, oya mission yari afite yari yo guhurira na Macron muri Kenya. Bagakora iki bikagenda bite? Kara kajeste gato cyane. Yari agiye guhura na Macron kugira mwereke Julienne Mulumba, kandida wa OIF muri Francophone. Nta n'ikindi bahuriye muri celebration bari kunywa banarya, bari no kubyina imiziki na Macron na Tshisekedi n'abandi bari bitabiriye. Icyo gihe Perezida Paul Kagame yari yatashye kuko hari Africa CEO Forum i Kigali bukeye bari kwakira n'abayobozi, we yari yatashye. Undi mu gihe bari kubyina bari kunywa n'amayoga nibwo yafashe video irahari, afata Madame Julienne Mulumba ati abwira na Macron abafite gutya bombi, je vais te présenter Madame Julienne Mulumba comme notre candidat de OIF. Niyo geste gusa, niyo geste yakuye Tshisekedi, nta kindi kintu na kimwe yakoreye muri Kenya. Kandi Louise Mushikiwabo we yarariyo, turi kumwe cyangwa ntituri kumwe nk'umuyobozi wa OIF nyine. Avuga ko intebe zari zategurwa abantu bo muri Republika na Demokarasi ya Kongo zari vide. Kongo nicyo gihugu cya mbere ku isi kinini, yari nama ihuje Ubufaransa na Afrika. Urumva ko Louise Mushikiwabo kuhaba yari oda, n'izina rye kugarukamo byari hame. Gusa mu minsi iri imbere ateganyijwe amatora. Perezida Paul Kagame yari ahari, Louise Mushikiwabo yari ahari. U Rwanda rumaze iminsi rwohereza intumwa hirya no hino muri Afrika no ku isi bajyana ubutumwa bwa Perezida Paul Kagame bushyigikira Louise Mushikiwabo. Tshisekedi rero nawe ka okaziyo gato abonye agomba kwikozaho Julienne ari. Julienne nta nubwo ari umutumirwa muri iriya nama. U Rwanda nk'igihugu ndetse kera cyahoze muri Francophone tukanayivamo bikarangira kigiye muri Commonwealth. Ni gute twisanze kiyobora OIF na Perezida Kagame ari kuyobora Commonwealth? Uzi Julienne Mulumba nta nubwo ari we watoranyijwe bwa mbere. Hari hatoranyijwe witwa Samalu Konde cyangwa Christopher Rutundura. Peut-être que ari Christopher Rutundura wahoze ari ministre, ariko nyuma basanga kuba yahangana na Louise Mushikiwabo uyoboye manda ebyiri bitashoboka, hari n'umugabo. Batekereza noneho kuri Julienne Mulumba nk'umuntu ufite amateka mu mizi ya Kongo, udafite abogamiye abakongomani bose bashobora gushyigikira, abari we bafata, kuko ntibifuza ko umukongomani Kongo yatoranyije yatsindwa na Louise Mushikiwabo. Nkaho bidahagije, umva igitangaje mu mitekerereze no mu myumvire bya Kongo, Louise Mushikiwabo natsinda Julienne Mulumba, mwebwe mwese bari babeshye ko AFC Mutensiri yavuye mu bice. Ese ko bababwira ngo bari kuhava ntibababwira aho bagiye? Iyo bababwiye ngo barahavuye baratashye, bababwira ko bagiye batashye. Iyo bababwira ngo ni RDF ihavuye ngo baratashye, ukabona uyu nguyu mwene wanyu Ombe araje ati no ntabwo batashye, n'Akamanyora ntibagezeyo, bahise bazamuka mu misozi ya Muhenga, abandi bazamuka mu misozi ya Uvira. Nibyo ngibyo abakongomani muzaheramo, nibyo muzahoramo. Shiti zanjye narababwiye ngo AFC Mutenseri izava mu bice yafashe igihe. Mwanze kunyumva, mwebwe mwirirwa muri ayo ngabo bano yirirwa babashuka babariza ngo barahavuye bagiye he? Ahubwo Samu ngaho bidahagije ngo nimba
ngo abantu bahunze bari mu myaka 30 yego ngo Perezida Kagame nawe yarakiri mu myaka 30 yego ngo abantu bahunze ngo bari abasirikari ba Habyarimana bagahunga bari muri iyo myaka yego ngo babo bantu baba bagifite imbaraga zo gutera u Rwanda okay zo kurubuza amahoro okay Woni Patrick Muyaya sawa umuvugizi wa reka twiganirira ukuri se none se Sam Perezida Paul Kagame afite imyaka ingahe 67 68 aho ngaho gutyo kuko no 59 I think none se Sam mwana wa mama Kongo si izengurutse isi yose ivuga ko Perezida Paul Kagame yababereye igihato yabahagamye nibo cyangwa sibo nibo rwose afite imyaka ingahe uranyumva Sam imyaka Perezida Paul Kagame iraruta n'iyaba FDLR benshi 5-7 ubwo ni 69 Perezida Paul Kagame aranaruta uriya ninde irandera hamwe nkuru bazanye cya gihe harya bamwita ndo nguyu wishegeje Gakwerere Perezida Paul Kagame anaruta Gakwerere ariko Gakwerere Patrick Muyaya amugarutseho avuze uburyo 2019 bagerageje no kugerageza bananeutraliza yego genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka zere ko umeze neza cyane udukurikira umunsi ku munsi ni Inside Rwanda TV. Aho nimba wahageze usige ukoze subscribe ndetse ujye usangiza ibiganiro byacu abantu bandi muziranye ka cyangwa se inshuti zawe kubera ko amakuru meza ni hano uyakura, ibiganiro byiza ni hano biri, breaking news ni hano ziba aziri. Ntiwibagirwe kandi no kujya ku Rugendo Online TV naho hose dufite amakuru meza cyane. Turagarutse ni Gakire Samu nkuko bisanzwe n'ubundi ni amakuru tuba tugiye kubagezaho. Mugenzi wanjye Robert Sympathique nawe yahageze ameze neza cyane fresh and clean. Sempa waramutse? Waramutse neza, nizere ko nawe umeze neza Samu. Nanjye ni amahoro cyane. Ndashima Imana ndakomeye. Ni kaze kabisa. Kaze urakoze kumpa ikaze, urakoze kungarura ariko ntabwo nje gutyo gusa nje nikoreye amakuru. Ufite umuzingo wayo? Amakuru arashyushye ni aranshyuhiye mu mutwe cyane. Amakuru ni menshi rero turaza kuganira ku bintu bigiye bitandukanye ariko ubu noneho uburyo umurongo mwiza twahisemo kujya tubaganiriza turajya tuvuga kuri one point. Yego, ni one point tukayivaho tukajya ku yindi tukayivaho tukajya ku yindi. Umusubirizo cyane. Ubu makuru mugiye kujya muyabona nibiba ngombwa nyuma y'isa cyangwa mu masaha 2 murajya mubona video. Yego. Mwe mwumve ko turahari gahunda ni ibiganiro byinshi bishoboka cyane. Sempa ubu turi kuvugana none aha. Yego. Umuvugizi wa AFCM 23. Lawrence Kanyoka. Yego. Asize hanze itangazo risizwe hanze sambiri zo kuri wa gatanu tariki 15 Gicurasi 2026. Yego. Rivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwategetse kohereza ku bwinshi kajugujugu z'intambara zifite intwaro zikomeye ziturutse Karemi kugira ngo zifatanye mu bitero biri kugabwa kuri Minembwe no mu nkengere zayo. Izi mbaraga za gisirikari ziyongereye ku ntwaro zari zisanzwe zikoreshwa mu bice bituwe cyane Minembwe, harimo drones z'intambara, imbunda ziremereye ndetse n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Yego. Iki gikorwa cya gisirikari gikomeye cyane kirushaho kwerekana umugambi ugaragara kandi w'ubugome bw'ubutegetsi bwa Kinshasa wo gusibanganya Minembwe ku ikarita no kurimbura abaturage baho bitwaje impamvu y'ibinyoma ko yaba ifashwa kandi igashyigikirwa mu buryo bwa politike n'ibihugu bimwe byo mu muryango mpuza mahanga. Iyi myumvire yo kudahanwa iterwa inkunga n'ubufatanyacyaha bwo hanze ndetse n'ituze riteye isoni ry'amahanga
arushaho gushishikariza Kinshasa gukomeza ibikorwa byayo byica abaturage b'inzirakarengane. AFC M23 yongeye gushimangira ko yiyemeje ko nta kuzuyaza kurinda no kurengera abaturage b'abasivile hakoreshejwe uburyo ubwo ari bwo bwose bukenewe. Sympathy iyi si Minembwe ankoro nje ntago njye mbasha gusobanukirwa Minembwe. Ngusobanurire Minembwe, urashaka kumva ikibazo kiri mu Minembwe? Kuko iyi Minembwe nanjye mbisobanukiwe neza vuba. Ibindi bice byose byagiye bivamwe ibibazo. Yego. AFC M23 agikoresha imbaraga zose zishoboka igahita inaharekipera. Yego. Kugira ngo abaturage bahari babe safe. Kuki iyi Minembwe yananiranye? Kuki AFC twirwane hirahari niha control? Njyewe nanjye naje kubisobanukirwa Sam. AFC M23 Minembwe kwifite ya defensive ifite zino ntwaro zimanure ibindi burinzi bw'ikirere bufite kuki tabujyana mu Minembwe. Umva nkubwire. Nta nzira ihari igera mu Minembwe. Icyo naba ari cyo ufata cya mbere. Nta nzira ihari igera mu Minembwe. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, Minembwe ni nini cyane. Icya gatatu, Minembwe irimo ibice bibiri. Harimo igice kigenzurwa na leta, hakaba n'igice kigenzurwa na twirwaneho. Naho rero ubundi nshaka kubiguhera neza. Turi kumwe. Hari kitwa Ho Plateau. Yego. Ho Plateau ni mu misozi miremire. Yego. Ndagira ngo dukurikirane tugendane neza Sam. Ho Plateau ni mu misozi miremire ya Minembwe. Aho ngaho niho hari twirwaneho. Bisobanuke. Harahitwa Moyen Plateau. Aho ngaho hari Wazalendo n'ingabo z'u Burundi. Hakaba n'abanyamurenge. Ariko bafungiwe ahantu mu gice kimwe, bafungiwemo na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi, nabo ntibinyagambura. Uri kunyuma neza uburyo bimeze? Ho Plateau ni mu Minembwe, niho hari twirwaneho, harinzwe na twirwaneho. Yego. Moyen Plateau naho ni muri Minembwe, ariko mu gice kigenzurwa na Wazalendo n'ingabo z'abarundi. Wabisobanukiwe? Kuki twirwane hose itahabakora? Urakoze cyane. Ibyo rero nibyo tugomba kuganiraho. Ni ukuvuga ngo Ho Plateau hariyo abanyamurenge n'abo bandi b'abasaza bigaragambye. Yego. Muri Ho Plateau ni nabo barinzwe na twirwaneho. Ariko hari abandi bagiye bameneshwa bagahunga bagana muri Moyen Plateau. Ariko iyo Moyen Plateau yo ntirabohorwa na twirwaneho. Ndagira ngo ubyumve neza. Iracyafitwe na Wazalendo n'ingabo z'abarundi na FARDC naho nyine. Urimo kubyumva neza. Kuko yumanuka birangira ugeze muri Plaine d'Oruzizi nyine ubwo bakomeje ugaruka uza. Ibyo bintu urabyumva uburyo bimeze. Rero mu magambo make abanyamurenge barimo ibice bibiri. Bakaba bari n'ahantu habiri hatandukanye. Abari muri Ho Plateau ku ruhande rwa Kinshasa ni abagambanyi bagomba kwicwa. Uranyumva neza? Abari muri Moyen Plateau bagomba gukomeza kurindwa n'ingabo za Wazalendo n'iz'abarundi, ubwo bari mu bice bya Kongo igenzura. Gusa nabo bafungiyemo. Kandi nabo bageza abo ntibicwa. Yego. Oya nabo ntibasinzira ahubwo nicyo kibazo. None se jobu ntuzi ko baherutse kujya gusura. Ni nabo abo batuye muri Moyen Plateau. Nibo Kongolo wa mujyana Tshisekedi mu bijyanye n'amoko aherutse kubeshya ngo bagiye gusura mu Minembwe. Reka rero nabyo tubisobanure neza nubwo nabyo nari nabivuze. Ni ukuvuga ngo bari uriya Kongolo umujyana Tshisekedi mu bijyanye n'iby'amoko mu burasirazuba muri Afrika muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo ni umunyamurenge Kongolo. Ariko igitangaje ni ukuntu bidoze ngo bagiye mu Minembwe gusura kuganira n'abanyamurenge bajyanye n'ibitangazamakuru byo mu Burundi. Baza babwira itangazamakuru na Tshisekedi arabivuga mu kiganiro n'itangazamakuru, avuga ko ngo yabyibone kuri televiziyo ngo ko bari mu Minembwe. Papa ntabwo ari byo, ya makuru siyo, ni ibinyoma. No kuvuga ngo Minembwe ifite ikibazo ni Minembwe yo muri Ho Plateau. Kandi tekereza ko bajyanye umujenerali bajyanye n'iya Kutumba
mayimayi ya Kutumba William wanamaze abanyamurenge wanamaze abanyamurenge ajyanye na Kongoro wa Kagara mu banyamurenge. Ubwo se urumva barageze muri twirwaneho? Ibyo ni ugukubitira ikinyoma hagaragara. Bya bindi Kongo yavugaga ngo bagiye gusura abanyamurenge, bagiye muri Mwaye Plateau mu gice kigenzurwa na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi, n'abanyamakuru b'Abarundi barajyana abari bakoresha inama, nabo ntibabavuganira, bavuga ko bajya bicwa n'ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo. Ibyo waruvuzeho wamenye iyi systeme ya Tshisekedi ko yagiye afata bamwe mu banyamurenge akabashyira mu nzego nka maonesho yego byo kugira ngo yereke isi ko bambeshyera ko bavuga ngo abanyamurenge ngo turabahohotera ntibari mu gisirikare, sasa ntibari mu nzego zigiye zitandukanye, siyo maonyesho abo nibo ko nanakoresha burya si maonyesho, ahubwo abanyamurenge bari mu ibice bibiri. Uri kubyumva? Hari abanyamurenge bo baprofise imyanya muri leta, uri kubyumva, badashaka kuyiruzinga, abo nibo bakoreshwa nyine. Abo ngabo rero bo ntibashobora kuvuga ko leta ya Kinshasa yica abanyamurenge, nibo babaye utugara, nibo tugara. Icyo cyo ucyumve neza. Kandi mu by'ukuri abanyamurenge ni abakongomani. Ase buriya bo ntibazi ukuri bande utugara bo uvuze ko wenda dukoye amaco y'inda, yego ntago bazi ukuri barakuzi. Erega wowe haraho ibi bintu bicangira abantu, niho ugomba gusobanukirwa. Abanyamurenge si abanyarwanda, abanyamurenge si abarundi, abanyamurenge ni abakongomani. Kubona umunyamurenge rero muri guverinoma ya Kongo si ikibazo, yego turi kumwe. Ariko kubona guverinoma ya Kongo iri kwica abanyamurenge cyo ni ikibazo, ibita abanyarwanda itabita abakongomani, kandi ugasanga uwo iri kwica nise wa wundi uri muri leta cyangwa ni murumuna we cyangwa se ni mukuru cyangwa ni nyirarume. Ariko ibyo bibaho. None se ntabwo uzi umugani wa burya na buno? Bawundi bavuga ngo burya si buno, burya si buno. Burya nubwo mu wita umugani nibyo ni umugani, ni insigamugani. Ariko ugomba kumenya ko bari abana babiri bavukana. Kubera iki byaje kurangira bavuze ngo burya si buno? Umwe yitwaga burya, undi yitwa buno, ari abana babiri b'impanga. Bakoraze business mu Rwanda, ibintu bigenda neza. Igihe kiraza kiragira inzara iratera, intambara iraba, biba ngombwa ko burya na buno bahunga. Bageze ishyanga, bongeye gutangira ubushabitsi, barongera barashabika, bakora business. Mu kuyikora gutyo n'ubundi barahiriwe iyo bari bari. Nyuma yo guhirwa iyo bari barahungiye, inkuru nziza yabagezeho ko mu Rwanda ari amahoro, ko bibaye ngombwa bataha. Mu buzima bwabo ibintu byose babihurizagaho, ariko kuva mu mahanga batahuka bagaruka mu Rwanda ntibagihurijeho. Ni naho havuye insigamugani ngo burya si buno. Buno yanze gutaha, burya yemera gutaha. Muri make umwe yarayobotse undi ntiyayoboka. Ibyo se nta kintu byumvamo. Bisobanuye ngo buno ufite iyo yasigaye, hari amaronko habona yahavugira yanahapfira. Burya wagarutse nawe azi impamvu yatumye agaruka, nawe yahapfira aho hantu yagarutse. Gakondo. Abari babiri ari impanga bahuriza ku bintu byose, icyo kintu batahurijeho kimwe cyahise kibagira abantu babiri batandukanye. Ni urugero rwiza nari nshatse kuguhereza kuri abo banyamurenge. Abayobotse leta ya Kinshasa ntacyo bashobora kuvuga kubo basize. Abasigaye nabo ni ukuvuza induru bavuga leta yabo, ntibashobora kuvuga na bene wabo babavuyemo bagiye muri leta, kuko nubwo barimo ntacyo babafasha, n'ijambo bafite riri hasi. Ibi bihugu byose turanye ntibibamwe abanyamurenge kugeza muri Amerika. Reka turebe muri East Africa, nta na hamwe bataba kugeza muri Amerika. Niyo mpamvu nkubwiye gutyo. Hose haba abanyamurenge. Yego. Bahaba nk'iki? Nk'impunzi z'abaki? Z'abakongomani. Na perezida wabo atarigera hakana, arabemera ko ari abakongomani. N'ejo bundi ni ryari se ubundi umunyamurenge yiswe umunyarwanda? Mu gihe hari amacakubiri ashingiye ku ivangura muri Kongo, umunyamurenge ahita yitwa umunyarwanda. Ubu ni ukuvuga ngo natwirwaneho byitwa ko ari abanyarwanda. Yego. Hari n'ikindi kintu nshaka kukubwira. Nubwo wumva byitwa AFC M23, AFC M23 twirwaneho, ndagira ngo ubwire ko twirwaneho nyine ari nayo yirwanaho mu minembwe.
niyo yonyine niyo yirwanaho mu minembwe niyo iriyo. Habaye hari n'ubufasha bundi babona bwaba ari ubwikoresho, ariko se byo byagerayo bite kugira umuntu ave mu minembwe agere Bukavu agere Goma? Ni ibintu. Hari n'umuyobozi washyizwe mu mwanya ari mu minembwe, ashobora kuba yarategereje nk'amezi 8 ategereza iki muri bya za point zero zari ziri gufatwa zifashwe na AFC 23, nibwo yabashije gutambuka aza ku buyobozi yahawe muri Bukavu. Urabyumva? Ariko bigenze bite ubundi? Bigenze bite kugira ngo Kinshasa itangire ibitero by'indege ziri guturuka noneho Kalemi zikazamuka zikajya kurasa mu minembwe? Habaye iki? Wibuke mu minsi 3 ishize leta ya Kinshasa iherutse gusaba twirwaneho kumanika amaboko. Kugira gute? kumanika amaboko. Uzi ikintu cyabiteye? None se ntufite amakuru ko AFC 23 yasubiye inyuma? Yasubiye inyuma. Aha. Yasubiye inyuma. Umva rero nkubwire. Predator zizi zande Yego. hose birabi. Umva nguha amakuru rero. Kuva M23 yasubira inyuma ikagarukira hano za Gatogota. Leta ya Kinshasa yahise isubira muri ibyo bice byose, Wazalendo n'abarundi bose bahise ko bajya mu hariya na FDLR. Noneho kujya gukubita mu minembwe none nuko bazi ko nta appui, nta bufasha bworoshye bwa hafi bari buze kubona bwa AFC M23, kubera yuko banasubiye inyuma kugera hano za Gatogota. Turi kumwe? Ibyo nibyo Kinshasa itekereza. Akabazo k'amatsiko, ubundi ingabo za AFC M23 zavuye muri za Sange hose kugera za hano za Gatogota zagiye? Zari kuye bya bice. Yego. Zasubiye inyuma. Zagiye nyine? Zaje kwisuganya. Zaje kwisuganyiriza herero. Ku rugamba si ubwo baje Kamanyura. Nukuri? Siho bari se. Ari shuwa? Si mu bice bakontorora siho basigaye bakontorora, ahandi ntibaharekuye. Yego. Ahandi baraharekuye. Binababaza abantu. Yego. Ibi bintu AFC M23 ifite abantu bayikunda bayishyigikira ku mutima, cyane cyane abo mu bwoko bw'abakongomani bari bakorerwa ihohoterwa muri ibyo bice. Ahubwo ikintangaza aho hantu ariko turaza kuhagera. Samu ngenda kubajije abasubiye inyuma ba AFC M23 bari mu bice nyine bikigenzurwa na AFC M23 muri Sud Kivu. Basubiyeho inyuma. Yego. Suko bimeze? Ngo ni bya bindi ngo basuye inyuma kugira ngo bitegure ngo basimbuke neza. Yego. Gahunda rero. Gahunda ihari? Ubu wajya kuyishakira Kinshasa. Ntabwo uzi ko baserebuye ngo AFC zivuye za Sange iragarutse isubiye Gatogota? Ubu none hatuvugana hari umuntu bita Ombe Nyamuhombe zabo muzi? Agira cano yirirwa tuku Rwanda na perezida w'u Rwanda n'umukongomani nyine ubaza Finland uraho ngaho ebana ku mudomo ni mubi cyane bavuga mu Kinyarwanda. We ntabwo ubazi. Ejo bundi AFC M23 itangaza ko ivuye mu bice bindi kugeza za Gatogota hariya, ari mu kiganiro yaranahagurutse arabibyina kabisa. Navuga ati baratashye. Ngabasogosi ngo RDF baratashye, ibintu bibi cyane udashobora kumva. Uranyumva neza? Uwo ni umuntu wabaye imyaka irenga 15 mu nkambi Ibyumba. Uwo ni umuntu wahawe akazi ni leta y'u Rwanda, ariko umukongomani uba Finland. Urebye ibigamba avuga n'ibigamba ahuragura n'ukuntu yabibyinnye ari kuvuga ngo na Bukavu ngo baraje bavemo ngo tuzahita tuzamuka tujya Goma. Ngiye kukumvisha, ngiye kugusomera ibintu yanditse. Nimba ikumvisha ubwo uhite wumva ko Kongo yose niko imeze, ni kuri kubifata none. Mwese ntimuzi ko AFC M23 yasubiye inyuma? Sawa. Ubwo mwe niko mubiza babiserebuye, mwari biserebuye, icyo si ikibazo cyanjye. Uyu Ombe mbabwiye n'igituma muvuze iyi credit muhaye, mbivuga gake ndi guhereza umuntu credit. Abari kugira ngo mbereke ko ibyo baza babibyina none ejo basubira inyuma bakarira, ntibaba bazi ibyo barimo. N'abantu baba manipulateur gusa, baba bari kubeshya kugira ngo na bamwe mu bantu bashyigikiye AFC 23
bacika intege banayitakariza icyizere. umva nkubwire rero ibyiwe. Yego. Aragira ati suspicious movements reported in the Ruzizi plain, several columns heading toward the Ho plateau. Suspicious movements vango izi movement ukugenda kwa AFC M23 biranugwanugwa kuko biravugwa ko nkuko bavuga ngo baramanutse bajya mu kibaya cya Ruzizi, siko bimeze. Ahubwo amakuru ahari aravuga ko bakomeje urugendo bajya muri Ho plateau. Nakubwiye ko hari iki muri Ho plateau, hariyo bande operatori y'abanyamurenge nibo bari kwicwa, ni nabo indege zatangiye guturuka Kalemi zijya kubica. Iyo ramforu ni iki itewe n'iki? Icyo kiyore kandi ni ku ruhande rwa Kinshasa. Uyu ni wa mukongomani. Arakomeza ati according to various local sources the majority of Rwandan soldiers, ubwo ni babandi ba we abita kare RDF kuko ibya M23 ntabikozwa, avuga kare RDF. According to various local sources, the majority of Rwandan soldiers who left the Ruzizi, ariko nivuga Rwandan soldiers we niko ababyita nyine mu buyobe bwe, ariko ubundi ni AFC M23 abashatse kuvuga, left the Ruzizi plain have reportedly dispersed along two strategic axes. Tiba abasirikare ngo b'u Rwanda ariko ubwo ni AFC M23 bavuga ko bagiye mu kibaya cya Rusizi, biri kuvuga ko ahubwo bagannye mu byerekezo biri strategique bibiri. A first group was spotted on the hills of Rurambo. Group ya mbere yagiye igana mu misozi ya Rurambo heading toward the Uvira and Mwenga highlands. Ubwo bakaba baraganaga mu misozi miremire ya Uvira na Mwenga. Ubwo ngo niba abandi bavuye za Sange. A second group, indi group ya kabiri, is said to have taken the axis leading toward Kaziba. Itsinda rya kabiri naryo ryafashe inzira ryerekeza Kaziba. Aho hose si mu Rwanda. Mu gihe bo bari kubyina, icyo gihe ari kubyina yaravugaga ngo baratashye bavuye mu Rwanda. Ariko ubundi ubu buyobe abantu babukurahe. Yo AFC M23 iri kuva wari kari gasubira inyuma ngo ubwo baratashye baje mu Rwanda. Nyuma tugakora ibigano twabwira ati u Rwanda bajemo n'uruhe baciye, bagasanga bari guhindura ibirindiro bari kujya handi. Naha niko bimeze. Residents on the outskirts of Kaziba are also reporting massive arrivals of soldiers. Abaturage batuye muri Kaziba bari kuvuga yuko babonye abasirikare benshi, some continuing directly toward the Mwenga, bamwe berekezaga Mwenga and Uvira highlands, bajyaga mu misozi ya Mwenga n'iya Uvira. Several observers believe this could be a strategic repositioning. Urabyumva? Bamwe mu bagenzura bino bintu babikurikiranira hafi bavuga yuko ahubwo burya ari uguhindura ibirindiro mu buryo buri strategique, bakava mu gice kimwe bajya mu kindi, mu gihe abandi bari guserebura ngo bagize bate ngo bavuye mu bice. While attention remains focused on the Ruzizi plain, ibi biri kuba mu gihe abandi bari imitwe yabo n'ubwenge bwabo byari biri baramanutse bari muri Ruzizi, bari muri Kamanyora. Ese bazakwira muri Kamanyora? Ubwo nabwo bizaba ibibazo ngo ntibashobora kwirunda muri Kamanyora ngo hazaba abantu hato nazira nk'abanyamurenge bahunganye. Ubundi wabivugaga niwe uyu. None ikibazo, would the objective be to reinforce the Mwenga, Bunyakiri and Walikale Kisangani axis? Ahubwo atangiye kwibaza ati se burya intego nyamukuru yo kuva muri biriya bice kwari ukugira ngo bajye kongera imbaraga zabo muri Mwenga, Bunyakiri, Walikale na Kisangani burya? Unyumve neza. The question is already sparking numerous reactions in the region. Iki kibazo nyine cyatangiye kwibazwaho n'abantu benshi muri aka karere. For some local analysts, retaking Bukavu would represent a major stake in cutting supply lines and slowing an advance
into the country's interior. Ku bamwe ku basesenguzi bo muri biriya bice bavuga ko kongera gufata Bukavu cyaba kimwe mu bintu bituma ibikorwa byo kugenda bahanana ibikoresho n'ibindi bintu imbere mu gihugu byarangira. What do you think of these reported movements in the highlands? Uratekereza iki kuri bivuga ko ubwo bano kuko bavuye ahangaha hariya bari bajya mu misozi ya za Mwenga na Uvira? Ni ikibazo nawe ari kwibaza kandi nawe ubwe no musesenguzi. Mu magambo make avuze ko gusubira inyuma kwa FCM Ventura rero ari strategy y'imirwanire. Urakoze. Uzi bamwe bati no gutsindwa. Sawa. Ariko utsinzwe n'abantu batarashe n'isasu na rimwe. Cyangwa Amerika si bya bice se Amerika yavuze ubwo si nitujya muri bya birometero bari bababwiye gusubiraho inyuma. Babigezemo babivuyemo byose ahubwo Amerika irongera kuvuga iki? Barongera kubaza iki Amerika? Ahubwo icyo kibazo kwe kwibaza. Bya birometero 75 byose ubu babivuyemo. Barongera kubaza iki Amerika? Aho bagiye se baraza kuvuga ko ari iyihe pressure, aho bazahakurwa n'iyihe pressure ko nta masezerano nono bisibasi ko nta mwanzuro w'inama ya UN Security Council umwanzuro afashwemo ko bagomba kuva naho Mwenga na Uvira bagiye. Ntabwo mu minsi ishize wari kumva bivuga ko AFC ishobora kongera gufata Uvira. Nawe nsobanurira abantu bari kuva za Sange kandi hari hafi ya Uvira bisubirira inyuma paka none umva bace za Mwenga bisobanuye ngo nkuko uyu mukongomana byivugira na Uvira mu misozi ya Uvira bariyo. Ubwo basubiye inyuma bajya kuzenguruka. Banyuze iyindi nzira. Hariya se kuki batumye abarundi barahasubiye? Abarundi barahari. None se kuba bahari bimaze iki? Ahubwo se umva nkubaza. Ntabwo wumva icyo bigambiriye. AFC yagiriwe inama yo guca indi nzira itari hafi y'u Burundi. Ubu nonaha nibwo abakongomani batangiye kubisobanukirwa. Ubu nona ntabwo ubu nibwo batangiye gusobanukirwa ko Amerika gusaba AFCM 23 kuva hariya muri biriya bice byose ura mukandara ntabwo babona ko ari yanduru ya Zefele ambasaderi wa leta y'u Burundi muri UN. Yanduru bavugije ubu nivuga ati turasumbirijwe ntidushobora ibinyi bikubyemera. Ntabwo ubona ko ari strategy. U Burundi bwo buraza kongera kuvuga iki ko imbibi zabwo ziri safe. Burundi se bwo ko Burundi ntabwo nshaka kubuvugaho reka mbe mburetse. Aha, ibi rero ndi kukubwira biraganisha kuki. Mwebwe mwese bari babeshye ko AFCM 23 yavuye mu bice ese ko bababwira ngo bari kuhava ntibababwira aho bagiye. Iyo bababwiye ngo barahavuye baratashye bababwira ko bagiye batashye. Iyo bababwira ngo ni RDF ihavuye ngo baratashye. Ukabona uyu nguyu mwene wanyu Ombe araje ati no ntabwo batashye nakamanyora ntibagezeyo bahise bazamuka mu misozi ya Mwenga abandi bazamuka mu misozi ya Uvira. Nibyo ngibyo abakongomani muzaheramo nibyo muzahoramo. Shiti zanjye narababwiye ngo AFCM 23 izava mu bice yafashe igihe mwanze kunyumva. Mwebwe mwirirwa muri ayo ngabo no yirirwa babashuka babariza ngo barahavuye bagiye. Ahubwo Samu ngaho bidahagije bakiva muri biriya bice wumvishe ko amadivision y'igisirikare muri AFCM 23 yashimangiwe mu buyobozi yaho abayobozi bashya cyangwa se abandi bakagumishwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abantu bakomeje kubaka inzego, igisirikare bakomeje kugikomeza. Kuwe uraho ngaho gusa uri kuvugishwa ngo batashye. Ndetse ngo bazasamu ujijinganya ku kuba Colonel Nanga umukongomani. Ubijijinganyaho ukurikiye iki kiganiro ntacyo. Joseph Kabila urabijijinganyaho cyangwa ita umunyarwanda se? Ibyo ngese icyo kibazo cyane. Bertrand Bisimwa urabijijinganyaho. We n'umukongomani. General Sultan Makenga Emmanuel urabijijinganyaho. Kubera avuga ikinyarwanda. Willy Manzi urabijijinganyaho. Erasto urabijijinganyaho. Abantu bose hafi ya bose ndi kukubwira bakatiye urwo gupfa. None ngewe ndibaza umuntu wakatiye urwo gupfa wafashe imbunda akakurwanya agafata ubutaka, we wamukatiye urwo gupfa wowe yabwambuye.
uri kumubwira yarakoresheje ku ntwaro ku munwa n'icyo wita diplomasi, uri kumubwira ngo have sawa, ahave ajyehe, kuko aho ari niho yita iwabo, yakatiwe iwabo mu gihugu n'abamukatiye urwo gupfa. Ubwo se uragira ngo have ajye mu mahanga? Simbizi, baragira ngo bahave bajyehe. barashaka ko baza mu Rwanda. Erega kubita abanyarwanda ntibibagira abanyarwanda, ntibinabaho ubwenegihugu bw'u Rwanda, ntibinababuza kuba abakongomani. Deja kububita abakongomani, kububita abanyarwanda ntibibambura ubukongomani. None se ko birirwa bavuga ngo Joseph Kabila Kabange ni umunyarwanda, ntabwo i Kinshasa baserebuye kuba Amerika yamufatiye ibihano? None se ko babimufatiye nk'umukongomani? Ariko Kongo bateye bate, bagira erega batekereza bate? ariko ibi bintu ahubwo ntibabona ko muri biriya bihano, ntibabona ko muri biriya bihano byafatiwe Kabila harimo n'umutego, kuba bo batamwita umukongomani, Amerika ikabimufatira nk'umukongomani. kereka bavuga ati ni umunyarwanda wiyise umukongomani. Ibyo ntushobora kubibwira Amerika ibizi neza ko Kabila yayoboye imyaka 18. None se kuva bamufatira biriya bihano, Kabila ntirirwa atembera ajya he? ahashaka, anyura he? mu kirere no ku butaka. Agira imodoka ze, agira indege ze, agira ingo ze, afite amafaranga ye. Ntago wabonye wa munyamakuru bya bitangazamakuru by'Ipro Tshisekedi biri kuvuga ngo His Excellency Paul Kagame ngo yiyemereye ngo kwajyaho inzira Joseph Kabila. Yego, Perezida Paul Kagame yababwiye ko uretse na Joseph Kabila n'undi muntu wese w'umukongomani ufite gahunda yo kujya gushaka igisubizo cy'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo azamuha inzira ajye gushaka icyo gisubizo. Akadomo. Ubifiteho ikibazo najye muri ibyo byose byo bareka bivugire ibintu uko babishaka, babivuge uko babyumva. Noneho Perezida Paul Kagame niyo sije nanone yagarutse mu bitangazamakuru byo muri Kongo. Yababwiye ngo jewe sinjya manika amaboko, noneho mu bihe bikomeyeho sinteze sinanashobora. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ubundi reka duhite tunabikomerezaho mugani ku bijyanye na sanctions. Yego, ibihano kandi duhora tubivuga, tuvuga ati ese ibi bihano byakemuye ikihe kibazo? Tekereza ko si ibihano bya Amerika na Colonel Nangara bifite. Uye reba abantu bose babifite. Ese ibihano bafatiwe tuve ku ngabo z'u Rwanda, reka twihere hariya bari abo muri FCM 23 abo ba Colonel Nanga n'abandi bose na Kabila ejo bundi babifatiye. Yego, ubu ngubu bigiye guha Kongo amahoro ayahe? Nusi intego yo gufatira abantu sanctions bari iyi. Ngewe nzi abantu barenze 1 2 3 4 Amerika yafatiye ibihano ikabita n'ibyihebe, nyuma Amerika igafata intwari kazihereza babandi isi byihebera bashyiriyeho n'amamiliyoni 10 y'amadolari kuzabatanga, igafata ibikoresho bya gisirikare kamutuma gendo dukuriraho uriya mu perezida. Iminsi 10 bakaba bamaze kumukuraho, gatambwe ati tuguhindurire n'amazina, wari ikihebe tubikuyeho, amazina wari ufite tuyakuyeho, ufashe amazina mashya tunakugize perezida. Nje mbona izi sanctions none se reka nkubaze, Amerika izifata kugira ngo ishimishe Tshisekedi. Ya kandi nanjye nda Amerika nazifata zo gusetsa imikara, nanjye nazifata. None se ntabwo amabuye y'agaciro ya muri Kongo yatangiye kugera muri Amerika cyane, as long as deal yabaye done. Borero noneho urumva amabuye y'agaciro yatangiye kugera muri Amerika. Kongo yitegereje ko Amerika izajya ivuga ngo musubire inyuma ibirometero 10 bagasubirayo, musubire inyuma ibirometero 50 bagasubirayo. Kuvuga iyi ntambara Kongo itegereje ko Amerika izayirangiza ku munwa. Diplomasi. Tshisekedi urabizi ejo ndi bamwise umudiplomate wa mbere ku isi, aravuga ati ngewe antake civilian nta buryo na bumwe nashoboraga kwiyangaje muri iyi ntambara, nagiye mu bya diplomasi nibyo by'abasivile kandi twarabikoze neza, twaratsinze. Batsinze iki? Parité gusinyana amasezerano yo kugurisha mu y'agaciro ya Kongo na Amerika. Donc niyo nsinzi ya Kongo. Ahubwo se mbere yuko bajya kuzanira Amerika ngo bayihera amabuye y'agaciro, bifuzaga iki kuri Amerika? Icyo bifuzaga se bakigezeho? Unyibukije akantu kanze nkwereke.
ni ukuvuga ngo Samu hari ibintu ubu ngubu abantu bakwiye kurenga, hari ibintu abantu bakwiye kurenga bakamenya icyo gukora n'igihe cyo kugikora. Ubu igihe kirageze ngo abantu basobanukirwe Kongo ubundi ivuga ite, Kongo ivuga iki, ubundi izabona ikihe gisubizo, ibi bintu bizarangira bite. Mu gihe cyose ibintu byaba bitaragenda bityo, abantu bazahora mu rujijo, kandi na Kongo ubwayo izahoza abantu mu rujijo. Ako kantu nguhaye gashyiremo, ugakine ari audio, noneho wumve ibintu Patrick Muyaya avuga. Namara kubivuga turagaruka tugira icyo tubivugaho, noneho tubisobanureho neza, abantu basobanukirwe uko bimeze n'ikibiri inyuma. Hari ibintu neza neza nawe ubwawe wumva ukibaza, abantu bavuga ibi bintu aba yatekereje, abafite ubwenge, wowe akaba aricyo kintu kikuyobera. Ce qui recycle souvent, c'est les prétextes des FDLR. Alors peut-être que il y a peut-être plus jeunes que moi dans la salle. Les FDLR, c'est qui? Les FDLR, c'était les forces armées rwandaises. Quand le président Habyarimana a été au pouvoir, les forces armées rwandaises constituaient ce qu'était leur armée. Et les présidents rwandais, lorsqu'après les génocides et tout ça, il y en a qui ont fui ici chez nous, depuis 94. En 94, lui-même, le président rwandais, je crois qu'il avait une trentaine d'années. Est-ce que vous pouvez imaginer que les soldats là, ou les militaires qui ont fui le Rwanda en 94 peuvent aujourd'hui, 32 ans après, représenter une menace pour le régime rwandais? Non. Encore une fois, c'est un prétexte. Mais je vous explique encore. Lorsqu'on regarde maintenant les cycles de l'occupation de l'Est de notre pays, regardez les cas du RCD. De à peu près 1998 jusqu'en 2003 ou en 2001, lorsqu'on a fait les négociations de Sun City. Ils sont restés 3 ans. Ils contrôlaient la province du Nord, du Sud Kivu et je crois une partie de la province orientale. Pourquoi ils n'ont pas mis fin à la menace des FDLR? Nous-mêmes, souvenez-vous, en 2010, l'honorable Vital Kamerhe avait perdu son poste du président de l'Assemblée parce qu'il avait reproché au président honoraire de ne pas avoir consulté l'Assemblée quand il fallait faire des opérations avec l'armée rwandaise contre les FDLR. Le président Tshisekedi, quand il est arrivé en 2019, on a fait des opérations, on a rapatrié des FDLR. On a même neutralisé celui qui était leur leader. L'ancien ambassadeur au Rwanda à Kinshasa avait même déclaré que les FDLR ne représentaient pas une menace. Et même aujourd'hui, au moment où nous parlons, les FDLR se trouvent dans la partie du pays qui est contrôlée par le Rwanda et les M23. Mais après, quand on aura réussi à revenir sur ils reviendront avec le même prétexte. Alors, la vérité, c'est que les FDLR, c'est quoi? Les FDLR, c'est les coltans. Les FDLR, c'est l'or. Les FDLR, c'est toutes les ressources que nous avons là-bas. Ni ibyo jewe nashakaga kumva. Les FDLR, c'est quoi? Koruta? ngo FDLR. We ahe aravuze umvishe wenda hari n'abantu bumva igifaransa. Bo reka tubinyaruke. Ariko ngo nimba ngo abantu bahunze bari mu myaka 30. Yego. ngo Perezida Kagame nawe yarakiri mu myaka 30. Yego. Ngo abantu bahunze ngo bari abasirikari ba Habyarimana bagahunga bari muri iyo myaka. Yego. Ngo babo bantu baba bagifite imbaraga zo gutera u Rwanda. Okay. Zo kurubuza amahoro. Okay. Woni Patrick Muyaya. Sawa. Umuvugizi wa reka twiganirira ukuri se. None se Sam. Perezida Paul Kagame afite imyaka ingahe? 67, 68 aho ngaho gutyo. Kuko no 59 I think. None se Sam, mwana wa mama. Kongo si izengurutse isi yose ivuga ko Perezida Paul Kagame yababereye igihato yabahagamye.
nibo cyangwa sibo? nibo rwose. Afite imyaka ingahe inde Paul Kagame perezida w'u Rwanda? afite imyaka 60. Noneho urumva njyewe raisonnement imiteke ikora buri wese bari kudefanda ibye. Noneho perezida Paul Kagame ku myaka ye iruta n'iy'aba FDLR benshi. Uranyumva Sam? Imyaka ya perezida Paul Kagame iraruta n'iy'aba FDLR benshi. 5-7 ubwo ni 69. Perezida Paul Kagame aranaruta uriya ninde irandera hamwe nkuru bazanye cya gihe harya bamwita ndo nguyu wishegeje Gakwerere. Perezida Paul Kagame anaruta Gakwerere. Ariko Gakwerere Patrick Muyaya amugarutseho avuze uburyo 2019 bagerageje no kugerageza bananeutraliza. Aha yego ndagira ngo tujyane neza. None uwo Patrick Muyaya cyane yirirwa avuga perezida Paul Kagame akavuga uburyo ngo iyi mpamvu atanze yo ari yo nayo gusobanura. Nicyo aburetse ari cyo nshaka kubivugaho. Ndaje urambaza neza. Nimba uzi ko ari n'igihe cyagira kuvuga ngo rega ngo uri ku Rwanda nk'igihugu ngo nta kibazo rufitanye na Kongo nk'igihugu, ngo abanyarwanda nk'abaturage b'u Rwanda ngo nta kibazo bafitanye n'abakongomani nk'abaturage ba Kongo, ngo ikibazo ngo ni umuyobozi ngo Paul Kagame kandi afite imyaka 69 y'amavuko. Sibyo? Imyaka 69 y'amavuko imbere ya Kongo ni ikibazo. Noneho barakumvisha ko ariko FDLR we ufite imyaka 60 ntabwo akwiye kuba ikibazo ku Rwanda. Arashaje ntacyo yakora. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.